Foras na Gaeilge rinch by teacht ar fáil de cólacht bí gro idir cólacht bí mór agus boga. Arthú siúd Virginia muoinúir fáil tríd scimní boga agus scimní móra a bhaith le taid agus pobertí dhéanamh in riamh Éagsúlacht. So this all started about a year and a half ago when Professor Kevin Scannell from the University of St. Louis came in touch with me, and he had a proposal to translate Gmail into Irish. So we saw this at Google as a great opportunity to do something for Ireland. Comáile sin fásta tá scim nuachas riamh gro agus tá sé sin dírí ar na cólachtaí móra a tá cantásaí stíans na riamh na bhil siad agus Virginia Joontas forbathe taide mas mai leat ar bon chun cuidiú leis na grúpaí sin na concapna nua ó híomh na teangain a chur chun cín. I'm working on the localization team, so we had the means and the opportunity to do it. And we could see that Kevin was an expert in software as well as in the Irish language, so it was a great opportunity and we decided to go for it. In son réan a bhfuil míid an isise agus a bheith aríonn táchtaí agus is táchtaí amach anseo. An rud is táchtaí an nuachfan is táchtaí ná nascanid na daoine, luachana, an spirit a chmán an daoine, an slíon a bhfuil daoine ag mothú faoin áit na bhfuil siad, an cólacht na bhfuil siad agus le héad. In Norrie an Gaeilge ceithirdeag an mid commissionú ar mór haide ag Amárach Research ar mionta an phobal ó híomh airí Gaeilge ar ceannacht agus na nóisna ceannaithe atá an poblmhaoin sin faoi airí Gaeilge. Má caithíonn tú timpeallacht gnó ina bhfuil ról faoi leithe an teangain leistigh den cóthaigh sin, ina bhfuil deisig daoine an cuid sin dá spirit a chothú. Tá an seans an go méid tú a bhfad níos nuálaí, go méid tú a bhfad níos crothaí, go méid tú a bhfad níos go méid a bhfad níos má fionn-tríocht ag teacht amach as an cóthaigh sin, agus go méid an cólacht a bhfad níos fearr ó thaobh iomaíocht idir náisiúnta de. Tá ifig bra galanta going anseo in Éireann agus mór an Éireannig ag obair anseo, so lom féin is ó ciúí mé ó cuis agus do bhí sé an táachta domsa agus just ar chunig mar gribh seans a ghain rud é ginti dhéanamh don phobal atá ghain an san Éireann. Ó daimhí siad go bhfuil antacaíocht don de daoine a peilú ar airí Gaeilge den tarnan nó den tríúr, dúirt siad go bhfuil díolseacht don a meascin an loch ceannaithe amhaoin sin go bhfuil díolseacht don de airí Gaeilge agus gur líor má féin tú customary isteach sa céad dul sios agus má tá ara de caighdean de ard caighdean agatsa go dteocha siad ar éis agus go gnóigh siad níos mó airí Gaeilge amach anseo. There's a huge push on at the moment for bilingual marketing, and we've seen the success of the likes of Gaeilge, and if we want to even take it outside of Ireland, over in Wales, whereby the business community is successfully tapping in to the indigenous language as a marketing tool. And for both indigenous companies and foreign companies not to realise that the Irish language is an incredible resource in that context is a huge mistake, I think, and it makes them less competitive, less able to compete against companies from other countries that actually understand that better. What they understand is the fact that they're from Denmark or Finland or Norway gives them a sense of identity, a sense of purpose and of values unique and distinctive to those countries, which stimulates innovations, fosters the sort of entrepreneurial innovative mindset that all modern progressive organisations are seeking. Higle aine go le higgin sibh a bhfuiln dúis sé sonraí teanghfuil is sugna héin agus bhíomháin le hé muoinú bug nó muoinú mór a dógadh sé bhád maidir le capse go líonúiste agus tá muidir ar fáil chun cuidiú libh ar gacha le bhalla.